वंशये शाक्य परपुरे संविति रजसीरे ඔපවත් කරමින් මෙලොවට බිහි වූ සිදුහත් කුමරුවනේ අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරනා වකන කවුරුත් දැන සිටියේ ලෞතුරු සම්මා සම්බුදු පදවිය ඔබටයි හිමි වූයේ සිද්ධාර්ථ ගෞතම भव दुःख शून्यं देवाधिदेवं लोकग्रजनतं सिद्धार्थ गौतम भव दुःख शून्यं देवाधिदेवं लोकग्रजनतं वन्दे भगवं अरहतं वन्दे सुगतं भगवन्तं वन्दे बुद्धं भगवन्तं वन्दे वन्दे भगवन्तं सटक मिथुन बिदलू धर्मय गुरु तन पीटू उल्लोकट सत सलसू भगवत गौतम निरिदू सिद्धार्थ गौतम भव दुःख शून्यं देवाधिदेवं लोकग्रजनतं सिद्धार्थ गौतम भव दुःख शून्यं देवाधिदेवं लोकग्रजनतं